nti ye bidru asumdya no na ye nuanom aduanafo a be wasumdya no be de sa amrane no to ye nse ohema no ofre ne nkrofo me doma no nti doma ne koye doma ye jana akode a ene ye nuanom a bojaman ne hoko no ne be German wow Asante ekonka German e de ye beka asante no ho 1740 Asante hini bia ne ye frɛ Kusi Obodum one ye German ye na ne ye frɛ Abokofi ye coin that was 1740 Osetu opemso na edika no owuye no Opokuware the first ebai to Opokuware the first na yes obetrema no nti 1726 Opokuware the first o defeat Bonoman so a na ye frɛ Techiman no e no to aso ko German ya bono kra na onye ntum se ya bono but broni obeji atum because ye bo omiri bi atwam a eno nkere se na ye da so bo sama banafo no nyina santefa badanfo banane se kwanom adentima se kwani baduni na ojakulango eto ho a the next three language o kan ya asante obi ho a onye history with emotions ya odie bi ntino onka history numu nokre Legon December 1974 l'histoire de la conquête du royaume abron german la défaite du roi abron Abokofi par les troupes Asante du roi Opokuware. We remained under Asante for what? 135 ans. 135 years. Wow. Men babi ami frinti men ko kanse enye nokrea. Na se mini agina so bi am de ka. Na men wo masua na mkosua ye no. Na faso be ne ebaso. Nana Kwaku Kuledu Defi Sumahene. Enti Nana Sumahene na ekase that is around 1949. Makenka ni nyina na obeka kire me se me babi am frinti sem nye dwenem ni na me German ni nti min kodi tro. Abakose mutro just because mfiri babi me pese me polish the image of my people and all that. Wrong. Ngoma na msuya ye no mfaso be ne baso. Abusuya ya ma obi bia kwaba ediba fidikese so ha Old Boga TV or YouTube, Facebook, TikTok, baby bia obe share on the social media platform bia so no. Oni e mo abusuya isansa ha na yesua de ye channel ye design e de ama history, tradition and culture. Na che say abakosem ya mamre ene niema yeduru sa amre mu ayeye friend amane no enimu ade na ya yesua na na obroni wakasa bi o se history na history no kra na bebi sa se de ade ana so se eni den obi ye kana bakosem a ye kana history ana se mystery na hwan kra ni historian ana hwan kra ni historian enti ene ye ba besua ade na se ne ya abre bia ye no yakona nanom ho ne wo mudi nkomo mo ka omo ankasa de ye omo abakosema ye be ka ne se mystery ahinta afoforo na obi nso aka ne de on other side na oni obi gina mfimfini ama ye hunu ba bi ade ne da ankasa on ye friend historian na sanse wo ka onipa na abakosem ntino ono no ya professional awakosua ade amra amano abodin se otimi di se adwuma ne nti ya na wo mo nsem no ye fa ne se ya eboaye ma yesua mu ade or the facts any figures any niema ye na dance ye nyina ba na ankoye sesabia mu obi na etu bibia gu mframa mu akeke ye frame opon chicheku koso ne entna ewo Old Boga TV na enenso adesua bebre na ewo ha ye sha se ana ye ko ye papa any Yura Kwajo Ajiman we historian wa bempa ba ne se abakosem ne akan amamre ne ye abakosem mu a wasua akomu bebre ya eno na odidi ne djuma eno nti yenya na na ya kwanya kese koso ane ni entna ewo ye channel no so ne ewu mu bia no so ye de ebebre mu na oni yen entna well that for senior medical kan no ye wo Yura Kwajo Ajiman the popular historian na ono so ye bunu ni ba o ye German ni ba nti ne ye besua de pa senior medical kan historians ne ya na wo mu ejina mfimfini as always na o maye hunu no kore na ewo mu no nti wabaso ibomode na ma watro de na o de beba na ho nti na ma obi nsu hunu se wo besua de ne mo ama se obetoto sebe enwira na se mfuturu na egu obi ani na enyina so ensua emu ade na na yenkomo no ye fa ne se yakaso obi eye German ni na se the German kingdom no kra ye de ba de what's the meaning of German kingdom yakaso obi ye German ni a one hwan Mr. Ajiman odaruma ye mo akwaba bibia boko de okay ye din komo ye sua de bebre na ye ni yen komo no ye hwe se ye kase obi ye German ni a hwan ni German ni
Yo, me do ase. Na me da T-phone so ase. You ever born it tell. Yeah. Say me no me ye German near me free Krubia. Your friend dream. Okay. Na isan say me ye German ni no. Mani beje abakosem ho. Okay. Abakosem no na me ye university. Me ye so na me ye German ni dia say me sua. Me am krom abakosem. Yeah. Ntino. Ma sua am krom abakosem German. Akinkan books bebree a abrofo twetwe fa German. Roma Cote d'Ivoire. Ame no so read binom elho. Nti me kasa dia na minim. Bia me kam okusi. Na e ka German no a. Ne din pa no eye Jawoman. Jawoman. Okay. Ye nchi no ifra kwam. Okay. Ye na ebetra asumja. Ena yitu free asumja asa betra suntreso. Okay. Suntreso eho na yifri ebaha. Sabra na yete suntreso no afi na ye na ositu openso oboabo asante man na no. Okay. Enti na opese yekoka ho. Okay. Na yesu ye mpese yekoka ho. Data na moja suntreso no. Yete suntreso no de according to aduboane. Edian na ye de to no eye doma. Okay. Nti oka aduboahe na oka mfina obu say obeka say they lived in Suntreso as Doma people. Okay. Enye Doma hinkure. All right. Na old Doma. Yeah, na omo other ones na kabu man ye German ni na na from Doma. Sabra very good. Near from Doma. Okay. Na aye aduana for. Okay. So no. Okay. Da abakosem no kire say agunwa no to wo akwamu no. Ntokwa between Atapanyini ni Atakuma no nti ye na ye migrate ye ne ohema no ne ba ye ohema no ne address ye nse modoma me domma momra me nko. Okay. Enti ye bidru asumdia no na ye nuanu moduanafo abewo asumdia no be de sa amra ne no to ye nse ohema no ofre ne nkrofo me domma no nti doma ne koye doma. Enti ye wo ho no de sa group no a ye free akomba ye no ye te Suntreso ene asumdia no dia na dae so ne ene doma. Okay. So okay. Eho na ye be free e migrate e baha. Okay. Enti na me fan is a group na ye two. Omo wo Suntreso any omo wo the other place which is asumja group bako and I say emienu. On say dom no kono na yi mu cheche. Okay. Ebi kotena kumawu. Okay. Ebi kotena asumja. Ebi betena Suntreso. Okay. Abakosem kra kire say ebi nim so kotena amaku. Okay. Ayenu ya ye nyina de ye pianafo. Okay. Enti we are mu part ben e free oba mu chemienu na dodo no ba ya na dodo no ka ho na kakra ba ya se ne koye. Ndokwa no ba ye no a ekoba say ye nana sante hene osetu the first. Yeah. Yes, so be boadom na sabra yete ona denchafo na ne die so. Okay. Nti osetu say ye nyina ye nkamom. Kwa manfo nom ne kokofu nom ne dwesu dwaben ye nkamom ye nko 50 denchafo. Okay. Ne enye fa hodie. So le no na ye mpese yete ase. Eye aduanafo no. Eye aduanafo no. So no nti oma oye say obekoti aye no wa force e de ya be kandom no if persuasion fails. That's right. Nze tete no ne de ntokwa ne tete man. Nti ntokwa no na group no bi e migrate ba ya. Okay. So nti eja busuya no bi e wo asumja. Okay. Eja bi e wo makum. Okay. Eja bi wo Suntreso. Okay. Na ye baha. Okay. Nti ye baha no ye di kambe boy ye ho atrase e wo abampredase e wo boma area. Okay. Ye hene na odi ani me friend adubene on e di ka migrate by. Okay. And attendant e to aso. Okay. Nti ye be boy ye ho atrase ho no osi abansoro bi a na ye gro aprede agro na ye friend aprede no ye gro no wase. Okay. Nti oti abansoro no so ho a na be gro aprede do. Nti abansoro no a ye gro aprede wase no ene be ye abanprede ase. Okay. So okay. Nti yete ono na ntokwasem no still na ekoso. If say na asante prince will be pion ye be pie be umbrella. Nti ntokwa no ba na ya migrate ko feda. Okay.
ye migrate ya ma ye pompam ahini a ye friend the kingdom of Germany and I say Germany kingdom na Germany no de na ye ma ebeto ye din so no say ye nuanu moduanafo a ye jabe so ntrɛso no be no be kan say ye Germany no hokɔ ya migrate aba no ye Germany no e wo so ntrɛso ho aba ha ya mine na na say to building na say ye ne yakɔkyekere so ntrɛso sure na binum so etia makum so your mining can hand wo moja ha ye jana ha kɔde a ene ye nuanu ma bo Germany no hokɔ no na be Germany wow enti ahenie na ye kyekere no ha no ye tintim ha no ye be friend German ahenie okay but also what else all right the time abakosem kyerɛ sɛ ahenie no gentre ha pa no edi mu pa no na ye ne asante ebohye ewo abisim tanonano okay na ye ne wanchi nso ebohye na ye ne bana nso ebohye na ye ne sehwi nso ebohye Kwame say krum side no ye kwa doma area ho sehwi for very good and wasa na ye ne bebohye nti ye kyekere oman no agura mu konne kodiboy ewo nase a okokodiboa nso bi ye friend komoy na ye ne komo no ebohye na ye ne oman bi nso ye friend buna eno nso ye ne be ebohye ewo soro ho nti na henie no troms ekuduru ho all right na broni the boundary ebetum mu no na oman no fa abedi Ghana na fanso akodi Cote d'Ivoire na fana ekodi Cote d'Ivoire no ho na ohene no te jese ekɔkyekyiri kuro bi a na ye frɛ ne amanfi ye hwɛ oman no na ho no ye German man no mfimfini na ye kan so na ye akyekyiri kuro wi ewo man no mfimfini dia ye beto ne amanfi nti ho ne German hene no ɔte a odi ne hene ka ho ne be mu fia se nye boundary na ebeto mu dia na nka ebom ba ko dia nka ho na ebe efi na boundary abechim so no eno nkyere se traditional state no because administrative boundaries no there it has nothing to do with traditional boundaries eno ntima wo kwam se kruma obehu se boundary no ho nso kwam se krumfo binom etim tra border no na be koba fuum e wo kodiwa asase so se ne nka kodiwa fo be kan trebe se onye kodiwa ni what I say na mo na busu asase no broni nya maaye no na ho no odidi nti se broni o de pia betuma eno nkyere se ono na busu asase no wafa some no and critic confusion be that time because ni kra me hwa betimi di bibi kakra aba se wo Ghana na wo afuo wo la Cote d'Ivoire bredu a wote hen wo afuo mu na wo ana se baby o japade no ho na wakoma wa na baby a wote eno de in critic confusion bia empa machere se Africa no eda ho no se ne abrofo no iside chiche yemu no tribe bi o ho a the same tribe no across be say 4 boundaries so oko East Africa ha Somalia Somalia no yo Italian Somalia, British Somalia, Angola, 3 countries Somali for no etiti so oko Central Africa ho babia your Fred tribe will be Bakungu Bakungu no Beti Kungu DR Congo e famba bi o Angola bisokra ewo yes nti that is colonial boundaries need babemma for administrative purpose but ba ne say asetena mu ni ade ne de anka Africa no nyina no ye nim say asase ye ba kwa abusua bia nim ba bi a na tena ye ene na ade wo but we know traditional boundaries no any colonial boundaries ya say ye di ye adwuma ya ene na wo paper so no ameboa ma asundwe bi ama because basa de nim say hye no ahaneda conflict bia intimi nkoba so setete na nka fu asase na ye de beto hye no ene say proper boundaries no aboa ma obi ehunu ni territory right
Oh, Obia who ne territory administratively. Yes. So, Bruni boundary. The Obia who say, it be a region where your friend is saying, district where your friend is saying. All right. But your traditional boundaries, no, so they are yinim. Okay. Your traditional boundaries. Okay. So, okay. All right. Abusuya wo share Old Burger TV or YouTube, Facebook. Oba so abomodin subscribe to your channel no na yede nkomo a yede CP. Ena ya etade banti ebasa wo nhwiri bi ne yede betumu bi announce nsaka. Bomodin fa comment eto na maho ente na yemfa ensua de asembisa bi a wo de ma Mr. Ajiman no wo de bamu a yede beto na actually yenya no beba be yi ano na bibia so ako nanimu kama pa ede ama. Eti yahwe the boundaries of the German kingdom no ewie. Na yehwe Asanteman play role bi ma German no ebo hwete ye anase German da so eti ase ne send city na hoden Asante konka German. Okay. E de ye beka Asante no ho. Okay. Wo hwe the history of Ghana. Ina ye di adanse ye se Asanteman no emu tre e cover even the present day Cote d'Ivoire, Togo area ho, and the northern side, Gunja Kingdom, the Gumba Kingdom, Asante annexed those kingdoms, okay. Emma, Denchiranom ne wasano mane, awuwi numina Asante annexed one. Ebe kan Asante mayano ho. Nema yakoba ne se kaneno na efre bibi ni timbi ne minibi survivor of the fittest. Na yede ntokwa nso ne chichire man. Europe nyina ne yede ntokwa ne chichire man. Enti oman bi ane ho eden no ofi se me pese oman foforo ebe kame ho a. Ene me koka ne boko na wante ase a memfa force enko defeat no na chese me de na be kame. Na ekoso Gaza ni Ukraine. Very good. Ukraine. I know other days, you know. Ene yehia Russia yehia Ukraine. Na se wo meka ye ho e wasundue kwan so de a ene yemfa batanga ne nkochew e meka ho nya se ye beku na mum yehia ho ntu unya ntiase bokoba na je se yi na yeto it is ana we tie na esan se ye no na yeti suntreso a na se to organize ya ntwa ma no ntino omo ye se aduanafo e be fira kom sofo be hotena nti ate sade a ye be yehia be ye be twebe abe wura Asanteman no nti no odin to kwabai e ma ye de be boss nti ye ntokwa edikan a ye ne Asante kon ye ye 1740 Asante hini bi ande ye frɛ no Kusi Obodum one yen jama yen na ne ye frɛ Kofi Sono sorry Abokofi ye coin that was 1740 ne ye frɛ Abokofi Abomiri until 1740 no Asante forces no defeat ye the whole evidence for her until ho na otwe ye beka Asanteman no ho what I say na ya 1740 That was after the formation of Asanteman. Asanteman was around 1700 or 1700. That was 1717 hono. Na Asanteman form enti yena na osetu opemso na edika no owuye no Opokuware the first. Ebai. To Opokuware the first na yes obetre man no. Atam no mo fi aba baby. Ya na ye free haba abetetere jaman no. Inti 1726 Opokuware the first who defeated Bonomanso and their friend Techiman. And not to us so called German. And will be defeated. Oko German or the Techiman battalions in Ibina. David, I will say, Emma Techiman, Henry Cry, Cobon, and Honda, German. To that another Techiman in Yantias, and no Koya, Pamania, but no, we're defeating. No, what this or defeat you, they are. Uni, say, only say, do you have a cannon? So, enti or twice could defeat German. That was 1740. So, Abokofi war. So,
Nti after the defeat no ye be kan Asante ho. Okay. But ho ani atetua. Say ye pay independence. Yeah, because no oni omunya adwene for very good. Oh, say bra memma nti be ne yete sade ye ntetua ne yankoko biu. Yeah. Yetima Asante a na kese ya de ho. Okay. Nti amana na ewo ha no nyina ewo wasa no mne awonwi denchira na atuate no edaso wom eho ana binum atetua ene ne akan ho abom yenko ne Asante mfa nkoboto mfa nkoboso wacho so ate ase sure. Enti no Asante hini bia na ye frɛ ne Osekudu the time that was 1760. Okay. Ye ne Kofi Agyeman ye hene ba ko ye frɛ Kofi Agyeman ye na ye kon ye ne Asantefo ekon Kofi Agyeman versus Osekudu. Yes, Osekudu no. Okay. No Antentam yan succeed. Okay. And also Asante e defeat ye. Okay. And now the third war ye kon ye no de no enya atuate. Okay. Nana eye kudita bia ye ne nkrofo binum ye. The German with some other group. Yes, German West Gonja. Okay. Any Buna no okudu wasoro. Okay. Any kon. Okay. Ni ntuma ye sa kudita no se. Asante hene se Kwame. Ono bi di akunwa. Yeah. Ewo Kumase ana Asante manim. Yeah. Na ono penkramofo asem. Okay. Enti oye se obesisi Quranic schools kra ewo Asante manim. Okay. Ena Asantefo no se na ye de ye nananom Nkramofo ya na ma ye dwane fi so ho aye be. Ye ba na wo sa akofo nkramofo abade a ena betu nu fura akunwa no so de ma ni nua opoku fofie. Okay. Na ekoba asa no won se German no so bonduku na nkramofo doso. Okay. Ena bu na nso nkramofo doso. Ena kon so nkramofo doso. Tinanka na se kwa me strategy ni be ma o mo kura na be no. Ndi na bepe. Okay. Na bepe na se kwa me no sem. Ena Gonja nso won se nkramofo doso. Sure. Edi beti se nkramosem nti ena botu o se kwa me no na de ye nken ho. Ni enko kunti a central government no. Okay. Ye winia na ya sa akofa se kwa me. Okay. Na be di akumya. Okay. So now that time they na nyese o mo ko ya de ati o mo ho. David favorite candidate me. Favorite candidate Emra. Okay. Because ye German no mu no nne nyina okobondu ko tum se nkramofo e wo hopa. Yeah. Nti ekoba so ono so ye kramuni no. Na pepenasem. Pepenasem. Kon o mo ye nkramofo bunafo ye nkramofo na o se na mo ye nya kramuni na o de nkramu soma ba Asante no ma ye ni age a na se motu no de a ene so ye be kontia mo. Ene na chese na ye wo kan ma me hu se na Asante ne nya Ghana nko ana na ewo na emum na trako Cote d'Ivoire na because omo ana ewo nyina no ne na be kosu Kumasi na we influence wo mo so dia. The leader of Kumasi ne we influence wo ne o Ivory Coast so ne dia them they were all part of the kingdom. You see. Okay. Nne na ye ya odi binti no obi ka history no kra na odi ye ya obi eneka ya bo no kra on ka se ya bo no kra na onye ntum se ya bo no. Okay. But broni obeji atum. Yeah. Because ye bo omri bi atwam a eno nkyere se ne ye da so bo. So so obu obi eno obi so abo. So no tete ne ye koje nsase nti koje obi asase na obi nso akobo. Sure. Nti ukenka ambakose na we hu se Asante oman bi wo Cote d'Ivoire so ye friend kon Asante e de ne hoko boss aman no. Okay. Wan kon kabede but eno ne friend diplomacy. Yeah. So no. Yeah. Eno ye e wo German so ho. Okay. Nti mame nkofa konfo na damfo. Okay. Sebe ya German fo no sebe ba sebe organize sebe be konti Asante a me the signal be ma come because be ye military allies. Sure. Na be so baboa me. That means now Asante strategy superb. Oh yes, sir. Na superb because dim kwan of aso a o na ho ade a ne be kwa o be fa adamfo. Se no ma adamfo no nyina Asante fa adamfo bana ne se kwanom ade ntima se kwani baduni ne o jakulangu eto a the next three language o kan ya Asante. Yeah. A o be kan ne krojen pa because Asante e fa adamfo ndokwanti. Yeah. Say ye kokonto kwa basically no na ye German funti. Okay. Ye obi on no be ya o hwa o no nya ba ko bi enyo ba ko no
no we use allies. Okay. So nti saa afọ no nyinaa na be Asante allies. Okay. Enu nti mo besi nde nyinaa no. Oko those areas banana ne Badu nom ne se kwa no still as alliance no with Asante no wo ho. As e bi nti ase this is the historical background of it as so ntokwa no abesi hin sisi ye na yadru time one na se kwa me ye tu no fi ode nana fofie abedi ade no nti ya bishafo na wasoro no so Edwa won say no ye kudita enye say ye the ntokwa ba say ye successful and yes successful. Okay. Ye ntimontu opoku fofie no. Okay. Amfa say kwa me ama. Okay. So all right. Enti no ye kofa ye ba bi tena ye. Okay. Nti ye tra hwa still na ye Asante ana Ituanton edema Kumasi government. Okay. Say Asante man no nyina the central government no Kumasi. Enti o se to oba. O afenashi ye bia mfa gold nkakra kramra na ye mfa nko coast nkoto akode na ye dia tre Asante man no eno na ye tribute no. Okay. What I say eno na na yitua afibia yitua. Okay. Now the last battle German ye ne Asante kon ye no 1818. All right. Eno na ye friend Adinkra war no. Okay. Ye hene no ne ye friend Kodwo Adinkra kuma. Okay. One osi tutu kwa mena Asigbo Bones. Okay. Man for friend Osi Bones no. Ene ye the boss. Okay. Ye the boss no so no. Eno so anye successful. Enti ye hene no aye friend Kodwo Adinkra kuma no otito River Time. Okay. Ewo Adamsu top over bi. Otito time no. Enti eno abeye yentam kese a. Na nanom tim kase meka time. Na ye de kai ye bia. Ye hene Kodwo Adinkra kuma otito time mu a ye na Asante for the boss otito time mu a owuye hoso no antentam. Okay. Enti free ho ba no a ye be ka Asante man no ho up to 1784. Okay. Sorry, 1874. Okay. Sagrenti War. Britain for so Segenet Wesley on ene dom ebe toshe Asante so a be kuti Asante na be sese Kumasi she no nom ne adare ene ye kan so se Asante na gudi a Britain ni wa be gu Asante ene yeso bia nso enya fa ho ye fa ho die ya ye den ye je independent na ekona u defeat obi no bi be defeat wa o ma wona se nyina be ye ono ne sa enti ho na yenya ye fa ho die. Okay. Enti ho na other outlying states no kingdoms no wasa nom ne awwi nom ne others no Gunja nom ne Dagumba nom nyina we independent. Independent. Okay. So, following the defeat of Asante in the Sagrenti War. Enti as obi a we German ni na we historian na wasua sa na ma we nyina ina otise obi ka se ye German for en ni Asante ensomoda ya ofa ne sai ana say German en sha Asante asida Eno de enye nokre won say obi ho a oye history with emotions yaudi so yes obi mfa ne nsa benkum nkire na je sa na te yaudi bi nti no onka history no mu nokre but me no me ye professional historian and a trained historian no ye free bibi in academics say academic dishonesty ese so kanokre. Okay. If say wabakosem no ka hu say nye wonko anu unim what I say obi so enim onim nche no kra no onim te se wa enti se wo de yaudi bi ekoka asem bi a enye no kra wo be hu say wo hontoma bepa na wo hontoma bepa wie no na wo hu say aju anim gwase na wo no wo kra chesem na wo ye no abaho no abafom amanfo enye oni bio sure enti me de mi tumra na ma kiresi ye be kiresi ni bebre abusia utie ahweye ewo Old Burger TV abakosem ya mamre ne ya mane na ya tai edi hu nkomopa nti se ye na se nananu mu kasa eka wo mabakosem a
na yenso ya ba woni a wasua obia bakosem ni bi no ho na ya behwe san se wo na ye befa mo so mo ye referees ogina mfimfini ba bi a ade no kono na ode beko na ya bo anti ne ye na ye hia wo mo se a ode nkrata ahodo ba na ya kenkan bi na hu se nye sabia mu bosirim kasem bi na ye betena ha se ye keka na ye besre wo do comment ne ba ma ho nte emfa ho ne se ne anya ode anko no ye wo ha se ye bi gina mfini aka no kro ewo mu no enti se anya wo da enya atem ne nemum sansu ade ewo mu na fa reset wa adwen no na ma ye nyina ntena so ndwema dika aka se ye nyina ye nipa baako wo ye den ya ye titimu a enye ye obroni na de boundaries abetutu ye ntamba de ye no free ho a ye nyina ya kan for baako a se ntokwanpu ne ba aka ne a ni ye de ano na ye didi ano baba ye na ye hunu ne ye de puma ne besi na nkofo ye ne bi ama bi san se this 21st century ye ntimi me kontokwa biom enti ye nya ne sa enti ye koso there were a lot of evidences ewa as to say then ekonano nananu kasa nana otumfo nana say to asantemawura ekasa wo manhia and free no achi no nananu e wo bono so bebre start yi no minim say nyo mo nsa nanu ne ye be yide na mum ye guso a yesu ade wo mi no ye hwe adanse bi a kire say nananum mre bi atwam na ye ne ye nuanom e wa asante nyina na sombom na everyday incidents bi esisi na tena bi no obi te ho a wankasa bi a yabo yetim na ye kasa. All right. Video me do wase. Oh, sometimes say ufri babi na warrior who history. Yeah. Na o can say me ye German. Yeah. Me can say o asante ekon di German sun ma. Nkankara ya hemfo no. Eya na eye be ya. Sure. Say wo kasa. But what who say ade ba kwa say tiase ne say o man na yetim no ba bia wotis abre no honye wo original home. Yeah. Say ye German for ye free sun treso ne ba ha. Yeah. Ye ba ha na ha nye no man's land. Yeah, no bit here. No bit ha. Ene ye be kutia no ne je na sase. Okay. Enti wo de wo kutia wi no de aye ka no eye wo de. Na so obi so ekon no odi so nkunim ne ye koka de a ene eye oya. Obi ampen kugu. But I ba. Oh, aba. Yeah. Broni so de anko be ja atumo. Oh yeah. Box na ye boy. Be boy wi autum say nipa no ba bo no ma na no nyina papa. Nso ogitum say yes. Yeah. Nipa kro na bom. Yeah. Anambwa. Sure. Enti no say in your history no wabakose mu no so obi di wo sunkunim na so ogituma. No nkyere say no oye ketwa. Ana no still nipa no san be kotia. Yeah. Esese ogitum. Yeah. Na mpokura uduedue mu se na ye den mistake ben na nananom ye ya san kugu ebedi ye na wo de no akora wo so mistake a wo ye ne sabre eno ne be ma wo wa ye den wotim akowani na ye odi enti no se wo koka se wonye ntum na me ame misua history no me so men kasem ye German me ye dwenem nim nya German nti men ka no kora ewo na me ka fi ba ho a na chese me no broni be ka say intellectual dishonesty chese wako school de no so wa mfa anya adwuma so na me chero enti me evidence o hwe buku ya a history of Ghana written by W.F. Ward. Okay, page 137 with my camera T40. Okay, making kind of British Ashanti and Fanti. Yes, make a headline. All right. Also British Ashanti and Fanti till 1816. Very good. Making kind the last but one paragraph. Having secured his position in this way, Opokuwari took the offensive in alliance with Borno State of Nkoranza. He attacked and subdued Techiman and pushed beyond it to defeat the German people, whose chief Abokofi had made himself a golden stool in imitation of the golden stool of Ashanti. Very good. Okay. Not just a golden stool no yo and why you golden stool there yenko bono nye because you golden stool enti upatre say o de ye pede ya and o de no ye bebo wade. Okay. Enti German hina na ye friend Abokofi Abomre. Okay. Na odi hene e was so free ne bosom na ye friend Abomre no. Okay.
On the time na Santo Quanopaya, Asante on the Opokuware. Yeah. He defeated him. Yeah. That is 1740. 1740. All right. After Asante's defeat of Techiman and Abonomanso. Yeah. What I say. Okay. Now, can we? Samoan occupation of Bonduku article was written by Akbar Muhammad. Yeah, the Samoan occupation of Bonduku, the indigenous view. Oh, that's Akbar Muhammad. Yanko inside now. All right. Me read it from the second paragraph. Okay. I want to highlight, you know. And you see, during the 19th century, German civilization. What? I take it again here. During the 19th century, German vacillated in its loyalty to Kumasi, which had extended its political authority over Bron in the previous century. And until British Asante War in 1874, Asante was continuously annoyed by the recalcitrance of German, first a tributary and later a province of Greater Asante. Very good. Okay. A castle might be you be tributary. I just say Wakom at the Wabe come home. Yeah. A so cry a case, it be a tributary. Not just say a soon on them crabatan on your friendly tributary. Sure. Inti Jama no be ye Asante tributary. Yeah. Okutia, you know, you can't Asante no. No, say 1874, no, na Asante, no, ye show mo bufu. Very good. They share, say, your friend is saying, a Piatiano. Yeah. After say, oh, Mama, my golden stool, and you German kingdom. So we say recalcitrant. Yeah, not still I also recalcitrant. Let's say, oh, you're stubborn. Oh, it's fair. It means ten man. Okay. What I say? Okay. And when the mass Antokwa did this week, the final one, 1824, I think war. Okay. What I say? Okay. So this is my second evidence. All right. Now. Sisi no yeguswa nananu bi nsu guswa omo so ka omo abakosema ya kire omo nsemu na ye won krata ne bebre wo hanom a we Nancy Lola on the article. The crossing of the German to the cross of Lorraine. Wartime politics in West Africa, 1941 to 1942. Very good. All right. We so make a headline or see the Abron Kingdom of German. Abron ye bonona na say German no and a binum friend Abron Kingdom of German. Okay. All right. And one ever bonono no Abron. Oko Kodibo bonono your friend Abron. Okay. All right. Eti me can see the history of German has been subject of intensive study. The King of Asante claimed sovereignty over it, though a number of major rebellions punctuated relation between the two. The British sack of Kumasi in 1874 was the occasion for one. Very good. You see, or say Asante claimed what sovereignty. Yeah. You can say sovereignty and not just say. Asante claims sovereignty over what I say German. Over German, not just say over you know you claim it. Asante claimed it. Yeah. What I say. Yeah. Now, Asante defeat, you know. Yeah, that is British around 1874. Very good. Was what a moment for one. Yeah. You know, the man. What I say. Okay. Yeah. This is my third evidence. Yeah. More details of the war, of course. More details of the war. Journey in Adiamant. Yeah. And away transactions of Historical Society of Ghana. Okay. And the published here Legon, December 1974. Dr. Britchum, K. Britchum on a trade article. You see, I dear Beboy Palma, Yehunu, baby, assembly Jana, Uncle Basse, ye be send you be a car, Yatibina, Yadi, Casa, Nibum, Yabina dance, Edimu. We know, also quadrating crowd of German, a study of the relation between the Bron Kingdom of German and the Asante from 1800 to 1818. Meka in the third paragraph now, see, from about 1740, when the perfect conquest of German is said to have been accomplished by Asante and Opokuwari first, relations between the rulers of German and the monarch of Asante came under a constant strain and stress.
The German rulers were not particularly happy about the subordinate role they came to play under Asante. That is, if we 1740, no, German, any Asante ntokwa hudo na ukuku are first, ebe to me conquer German, no, and also German be share Asante ase. No money nyeho say omo play this, I mean, subordinate role edema Asante because no also person ye ne mind so kwa show bi as say on ne carbon bi ohunu no say wa little powers edema no na dey very bell. Okay, so this is for so all these wars started around 1740. Okay, ena ye beka Asante ho nti before then they na yet say yenti ase ye be free wa akọ ye ba bi no so wakokora wonko still am here yeah nti brabe kam ho okay because we aduanani won say kane no na akamfo no abusuabo no na nte se ne unua bi aduanani na ote chichiri ba bi kura o kan no unua no enti ba ye jabe wo Asante sintres no bra na ye nua no ma aduanafo yi ye nkokon ntibe na ye mfa be meka ho so ne ametro na tibi sa se na mpelifo ni bi ka so mo kokon je bi bomba e ba ye nkokon nyebe okay techman say be oyukufo na kwaman ye na se tutu kwaman no so be oyukufo etima ye na Asante no ta ka say ni nua ne techman no techman ene even Remo Costo, but we know kwan be so nanka nananum efa ne sei no enkonkoye se meko menko nenko mum no omu nyina ntimi nko benkrum na biakoyo no enya adwuma kwan be so na yebetimi afa sa unity ni besa ba biom na because yehunu ye nua se ye nua no na denti na wose ye ne kwa ansa na ye nua ate ase ne yaye ba ko ye dentira eno bi na ye yen me as a historian who as a journalist say ye be educate masses no moduma mo ye journalism or say journalism is practiced on 3 pillars educate inform and what entertain education no be na ye definitely enti ye no na etodom no team enti se wanchi bi eda ye ntem kura na solve that problem no na akaye abom enti odofo ba so anya atem ne yesere wa yeni ha se ye ba be ye ni a be so obi ani ne mum ye be ka nokre a ye be ma nyina nya yasomdwe enti sa ankoyi ama wa me pacho o comment no mo hye ho so na bisa asem na obenya no ye na wodi atem de a menyini so obi be yiwa no that's all enti na wada ma Mr. Juma yento aso na yenhwe some of the evidences are historians are recorded there to where say yeti mu a enye ye ni ko baako me tra boundary no Cote d'Ivoire all right francophone side because German akunwa kese no kodi ho no nti French for no na tire ye history no pa okay mfoni ye de mfoni statue bi na obi atwa okay we book we na tire ye fe ne Pierre Kipri that no aussi Côte d'Ivoire la formation d'un peuple Côte d'Ivoire the formation of the people until our church the various tribes now be constitute Côte d'Ivoire very good say kan Ghana dey say kan Ghana dey all right enti o kan page 60 no aussi dès 1740 les Ashanti attaquent en effet les Abrons qui sont défaits. Leur roi Kofi Abo est tué près des camps et remplacé par un autre Kofi Sonon. Les villages sont pilés et les territoires mis sous la coupe Ashanti. Les Abrons paient tribut aux Ashanti. Fought and defeated. Very good. What they fought and defeated. In 1740, Asante attacked Abron, aye German. Ena defeated yen. Ye hene no roi no ye hene ye friend Kofi Abo. Owi. Ena ye di Kofi Sono. Ebesi na. That is ye kan ohana Ghana ni na kana no. Ghana ni na kano. No so that is K.A. Britu akano. No so na. Very good. We a friend Pierre Kipri. On it. All right. I try a francophone test. All right. That is one. And now Obaha. Or say
Jean-Louis Boutillier. Ono right anoni Jean-Louis Boutillier. Aussi Bona, royaume de la savane ivoirienne. Buna. Buna no ye kingdom. Royaume no kingdom. The kingdom of Buna. In Ivorian savannah. What I say was savannah area. Jean-Louis Boutillier. Also your friend is saying book ni book no page 63 chapter 3 no. Aussi l'histoire de la conquête du royaume Abron-Jaman. La défaite du roi Abron à Bokofi par les troupes assenties du roi Opoku-Waré en 1740. La fuite d'Abokofi à Caen, sa mort ignominieuse et son remplacement par Kofi Sno. Also, the history of the conquest of Abono-Jaman started at Bokofi. Now, Asante troops led by Opoku-Waré defeated Abokofi 1740. Confirmation. Very good. Now, Ogane Akokon, Kono was roho, and Uwuye, and Yedi Kofi Sno, ABC Nanane, Jaman for the Kofi Sno BC Nanane. Okay. And also, we right away, or Côte d'Ivoire, Bruni, and Jean-Louis Boutillier. Okay. That is my next evidence. All right. We are me was in the Sebio, and we are after the conquest. Okay. Because maybe I will say when I declare say we be winning battle. Those times, you capture him, and I say him a try, and I say convention of fire, because we were winning fight. Okay. We okay we are. Aussi, we Louis Toxier. Toxier no a colonial officer in Côte d'Ivoire. Okay. On est les Noirs du Pondoukou. Koulango, Jula, Abron. Okay. Otase. Nene autre oui. Ni book no page 91. Aussi, sous les règles d'Abo, 10e roi de l'Abron, le pays fut envahi par les Assantis, conduit par Opoku-Waré, 2e roi du Kumasi. So also during the reign of Abo, the 10th king of Abron, Jamanfo, the Ashantis invaded the kingdom of Abron and Opoku-Waré, led by Opoku-Waré, the Abron were defeated. Okay. What I said, and Suni. What they want to French crowd, Opoku-Waré actually uni, and a boy so uni, and a date in Suni, or say around 1745. What I said, yeah, Ashanti. Okay. What I said, also near Wakani, we or ye French colonial officer, Abrofono, a baby D French as well. It is a be a Vibeka or no China, so I can only interest be anything only interest be a woman or your very good. Okay. Aujourd'hui, we are aussi économie politique du royaume Abron du Jaman. That is political economy of the Bono Kingdom of Jaman, written by Emmanuel Thierry. We are publishing an article we journal with Cahiers d'études africains. Oko G-Store. Oko G-Store. Ubihun sa article we what I say. Now, political economy of the Bono Kingdom of Jaman. Okay. Aussi fondé par les Jamans in temps daté, le royaume tombe en 1740 sous la domination des Assantis. Celle-ci se maintiendra pendant quelques 135 ans, malgré de nombreux soulèvements. Also founded in the year 1690 by Jaman in temps daté. The kingdom fell to the domination of Asante by 1740. Okay. Right?
Yeah. But despite that, from that time, no, we remained under Asante for what? 135 135 years. Wow. From 1740 okay. to 1874. Okay. 134 years. Okay. The kingdom of Bono Jama was under Asante. Wow. Okay. Up to the Sagrantive War. We or your French Bruni. That time in na battles na kukoso rebellion but Ukubia untimi win. And Obaso attack also Oba untimi successful because on never attack. How will you defend or how will you defend it? Somebody who is attacking? Because Hong Kong attacking the king. Okay. All right. Wow. Ose Kojo Dingra devenu roi à Bron. Vers 1790, engagea une politique de rébellion à l'égard de la santé et subit une première défaite. Oui, mais ça c'est aussi Kojo Dingra. Ono obeye heneno. Ode Asante Force eyeden e de bosso. Was started a rebellion no 1799. Okankwa aussi 1818 ena Asante e defeat Kojo Dingra. Oui. Otanuni. Your friend Vida Claudine. The time of starting rebellion, not what were the results until this time, no? Because about 1795 and 1799 time I was starting Tokano. Very good. So say organize it for rebellion. Organization 1795. So it was going on going on to 1818. Nah. Time. Claude Vidal. All right. Your friend saying Claudine Vidal. And also your francophone author. All right. Watro. Nice. Eti winia opon. What can I say evidence we now? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 9. What you say? Very good. Evidence. Different authors. 9. Ubia establishes Asante e defeat German. Sure. Emeko kan Asante ho. Okay. It is all country me say mem ye crash ni am ye history. Sound no cray we nyina. I can give you countless examples. Sure. Yeah. Joseph Clausen. Or no so no a colonial officer. Watro ni book. Sure. In French, or your French colonial officer. And our French governor be your friend Louis Gustave Binger. Okay. Who call Abidjan. But we are trying, your friend of Bingerville. Yeah. The town of Binger. Okay. On the Chichero. On also was stated, say German was annexed by Asante. Yeah. Countless of them. Yeah. In Francophone literature. What I say? Yeah. It is all the country them say, me, nye bononi, nye German ni mfilipini. Nti sa evidence we ina sa colonial writers we atro aye no kra ne nipa baako different authors na enkro na yenya o ha no me babi a me frinti me nkoka se enye no kra na se me ni agina so bi am de ka na me nwoma suya na mkosua aye no na faso be ne e baso se mfiri ho nti no me nkodi tro. No, yeah, you see how much history, sir. Well, I tell for we enenia ekoso live your sunyani na yadika kase bunu ena yete na nso enkyerese ye bechia ya so e de aka bunu asem obi wo ni media so na se ochia na so kana asem na so Tony on one side ye no ye de ne say yigina mfimfini aka no kore na ewo no ti ba bia wo behunu say yakobia no obi to nsa frɛ ya na asɛm wo ye bɛkɔ akwatie ne ya ma wo so wate ne ye firimu a na ye nso so ye wo woni a wonim de e wo sa asɛm no ho ye bebisa wo na wo mama ye hunu ba bi ade ne da nkasa
enti no wo ba bia wo gina ne de ya na enya no na eheda ehia ye papa ne mum ne ye emfimfine ye nokore no na ye ehia ye Old Burger TV enti wo ba so na wa subscribe to your channel no na wa ma abusua na ye kase se ne obi anso betumi asua ade papa eti se ye bi na obi entutu mfuturo amfa anwe ani me wokrata yi wa ha right ye betumi akenkan bi kakra betuma we ye document okay BRJ 1/2/52 yeah Prat, that is archives. Okay. Sunyani here. Bono region here. Bono region here. Okay. Eti mame share every actually ha. This is not part. Okay. Document in any way. Okay. Eti in say reference number 49/SY that be Sunyani Sumahine's office Stampa 3rd August 1949. Afe apema henkuno edu okuno 1949 3rd August. Ena kratawe woyeye. Now say, Your Honor, I have the honor most respectfully beg to subject this my humble petition before Your Honor for your kind assistance to affairs with the French authorities. Now, me come I say point now that we were 3 allies who came from Akwamu, Transvolta, namely German, Sumahine, and Domahine. They later took one part, and the 2 of us lived together. I was the Nifahine. But what can say? Be a true Nipa Cross, okay. Nipa Cross or all right. Kaiha. And you also I have the honor to be, sir, your obedient servant, Nana Kwaku Kunedu the 5th, Sumahine. And Nana Sumahine in Ekase, that is around 1949. 1948. 1948, Anna. 49. 1949, okay. Yeah. May cause second point in us was that we waged several wars against the Asantes and we were defeated. After that, we waged wars against the Fantras, Kotis, Nkrans, Moos, and Bronze, conquered them and took possession of their land. Okay. What's it? I say top one now kind say womo efri akwam nana womo ye abusua miensa anase afa miensa German hene Suma hene ene Doma hene na wasi German hene no de ewo ekodi bo na mienu ne omo Suma ne Doma no eka Ghana hanomo na ono na okase oye nifa hene, that is Suma hene oni nifa hene among the German people. Okay. Na second point no say womo kontokwa hudo pi ene asantefo ena so womo ni asantefo ntemu ntokwa pi ne ba so nanso women to me and Nimkunim ewomu ya santifo twifa womo so enu atiri no na womo enso kontokwa editia fantrafo kotifo nkuranfo na mofo na womo se abonofo no womu di womo sunkunim eje womo nsase. Very good. This is the point number 2. This is Nana Kwaku Kunedu. Yeah. The 5th. Yeah. Oye Sumahine. Any Fahine by German kingdom no that. Fahine German kingdom. All right. Na no asema okay. Yeah. Ye de beka evidence are writers we Binumo Ghana, Binumo Cote d'Ivoire, or Matra, Yikita saying 10. And I will cry there from the horse's own mouth. Way from the horse's own mouth. Nana Kwaku Kunedu the FIFA, or ye German hene, Ninifa hene, no wasema wakani 1949. Yeah. Or kwa na Oka Asante Confederacy who are now same BSC. Yeah. Ewo Cote d'Ivoire no pese oko. Yeah. Why not let the way they come out? Okay, into you say I have the honor to be, sir, your obedient servant, Nana Kwaku Kunedu the 5th, Sumahine. The obedient servant, through the director, commissioner of Sunyani, to his honor, the chief commissioner of Asante. Yes, through the district commissioner, Sunyani, to his honor, chief commissioner of Asante Kumasi. Copy to Otunfo Asante Hine Kumasi. Very good. Yeah. Asemna si Cote d'Ivoire. Yeah. Enti o migrate alcohol. Enti o seek permission from the chief commissioner of Asante. No. Abrofuno di yesu nti ono na ye nyina ye panini. Sure. Because in Fahine or German. In Fahine or German. Now Uko every cosa could manage permission free Asante there. Very good. That's so Ujitum say Hona also. Ujitum say Hona.
ye na yeko Asante Confederacy time. What I say? This is a letter. Okay. And Nasuma Hene, what 1849. Yeah. Into upon Nana. Sankrata me as a scholar. Yeah. As me a student of history. Yeah, student of history. Makenka ni now be catch them say. Me baby am flinty. Sem nye dwenem ni nam nye jama ninti. Min ko ditro. Abako se mutro. Just because free baby me pese me polish the image of my people and all that. You're wrong. Woman am suya no. Faso be ne baso. Ube create confusion. Yeah. Yeah. Oh, unti no me de wa wunim bibi no. Na wa bro ho ase na ya kire ho. Definitely. Wa wunim me kire ho. Me trafa ko me research. Yeah. Readings are ye what we say be of French. Yeah. Unti Côte d'Ivoire Abidjan. What I say? Your history German for your history French for me go plenty documents. So who finance those? You yourself? Me and me finances. Wow. Me pay bibi ehun. Okay. Me pay bibi ehun. Mo go suya abakosem. Abakosem so de ye nsuya emfant na fa akọ. E so nante bibi a obehu bia no na okopehwe se ye den ne basa. Enti mawuram akoko divoa. German hene makoto no. Ne na dinkomo ahemfo akese a be wo kodivoa. Nice. Enti saa nema we nyina ho akọ Abidjan archives. Akoye research wo ho. Yeah. My research National Archives, Accra, Monshia Archives, my research my regional archives, Kumasi, my Sunya Archives, Roma Côte d'Ivoire. Sure. And they create a lot of articles. Now say me was pieces of evidence when you now. What to say? Na men tunku na men ko ditro. Just because we be am free na bia ne asembia sina mpanimfo binom ne sante hene teado anwaso ntino me so me free horse ntino me nkodi tra upon you think about it. All right. This is it. We any nia yen yigina mu edema say be ma nokre no ade nti say abri na ya kana so bia wonti ase. These are some of the things ya you stand for. The truth and nothing but the truth. Say ni opinion aka no. The fact say adena kwa etiawo anase ankwa ma no enkyere say mema yenka ho asem enti no yesre ma obia mfa we ho abufu ma wakoma eni ne ayeye na kine su ade afiri mu esan say we eni ne wonso betumi aka and later we no yede opinion number ebeto ye screen as na mo hu person ni di nkomo personally I think say akwanya beba na oni na di nkomo na adesua eto aso no oni detumi asua na Mr. German, we say Obia now what doubts about the history of Asante any bonons no German any Germans no any Obinya Bibi Efrimu. What would you have to say to the public? And I will be so still our doubt to be a who a future be out of the movie. Oh, minu ya medo wase. What we say adisua de yenye sua da. Yeah. Even professors akese still have a good be research. Sure. Because Bobby unim de esono. Ubi nim de eho ne eshase. Sure. Enti Bobby unim de esono bi de etra ho. Enti se unim bibi. Na se ote se opon oka fon ho asem a. Empentem emua opon fo. Yeah. Ko opon ho na bisa no se opon na fo ye oka ho asem se eye Samsung. Na mso mu dia iPhone na sene na opon akyerɛkyerɛ mu ebia cover no na hu se iPhone na mu bia dam no de engine no de otase Definitely na kyerɛ se yesua de koye ni na mmom se condemn nipa no se nipa no oma adesua kora anye de efi se wanka ne a openti ana se o de code bi ko bon se kra no obi wakoji bibi sante hene ahye nafunu ntima okeka sa ortes nkron omoso ko beso sante hene che bafunu omo bibiri kura anyini sen no e na betwere sa de we de talk ansa na wo ba biso no biso besensia so beni Ghana be Côte d'Ivoire binum ye colonial
ayi abawu komokodo dada nti be so be koji bi free sante hen wana na ye wada to bi akra na na nkasa enu asemi na makwa na ni mu asem a wo kan yi wo te ase wo hu ne me joro no upon you see obi betuma aka ni hiso yen me pese m clear ade bi oh ye defeat be yen be kun ye no ye di be sunkunim ye twifa be so you see kadetete na na ye kono me clear sa ade we na okwa hemfia ahemfo no ohene ne te ho na benkum hene nifa hene adonten hene ene chidom hene no enye se bebe tena ji o eye military formation okay tete no ana akamfo ye ko agency ase no ye military no army no aye ko no right wing battalion no ono ni edi sa battalion no nanim no ne ye frɛ ne nifa hene okay na left wing battalion no ni odi sa battalion no nanim no ne ye frɛ ne benkum hene okay and a rare your friends advance guard no ye chidom be di dom na nim abeko adontin ne di sa battalion no nim no ne your friend adontin hene okay and ne di achire battalion no aka o guide achire no ono ne your friend chidom hene okay na o hene no ankasa edi mfimfini okay ono so ne squad as a chief commander into your commander nifa benkum adontin any benkum chidom entitete no anana no nkono se won konchi hene no a ana hene no engu ya endwane ya wuni nkunim mba cho so what ase enti wo ana o control nifa no memfa se archival document ya ye kan yi na na oso oye nifa hene enti ye ni asantefo no kono wo no ana wo command nifa battalion no wo pedi Ushia Santefo no say no, ubeshia beso be benkum battalion. Until you may fight to win your battle there. Mpa just what I say. Who lead ni battalion no, ubetimi a defeat asante benkum no. But in totality no na ye win war no. Because ye ni fa de na lose. Adonten lose. Achidom a lose. Nti se won kwa wu win a, ye kan nyina aboma. Ye be kan say ya ye den. You've lost. Because ye hene no ya che no okay tete no abe kontokwa no se won koche hene no kwa ano hene no nwu ya uni fi se won ani bekunu ho so won ani bekunu ho wo na obekunu wo wawu na che se ya defeat mo mbacho pata se enti nifa hene no a ye suma no ebetuma ba se wo contingent no ungwini battle no ba ye hene na gane ana ba kuno enti ungwini because team no nyina come home their friend German Army okay ya chiche enti sa won kwa ko win wo side de no a na ya ka ye lose a ya ye den ya lose mba just what I say sure ana ya nchi hene no so a ye win battle no ukwa soldier fo nyina na hene ukwa soldier fo nyina na nche no a ena ka hu se asante Army na ye ba no wo de no a wo hia asante no so wo ni nifa benkum battalion no ebe fesu nifa no ono so wo hena odi sa ade nani enti se wokoku sa hene no a unku sante hene no sa battalion no hene no e na wache na aku no okay but asante hene no de wunya no sa na tete no bekon nde nyina wo ho sa we America ko attack Iraq the time Iraq attack Kuwait America for liberty Kuwait for under Saddam Hussein okay utim who say Iraqi soldiers na sarandai the batu egu ho but still na be nya Saddam enche no ntino na ntokwa na eda so ginam ko be kon tokwa no akosi se be nya Saddam eche no try Saddam eku no e na ntokwa na ende that is how it is all right you that's bebre say oni e bon komo e wo so Mr. Ajiman ene ni bon komo no Old Burger TV ne beto phobia de bebre ciao